Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shnong, ringkat bat ka BDW International School Nong Mansong, Langkarding Shnong. Admissions open now. Kum ka jingkan mau iet ya Rangbah Shnong Barim, uba Lukas Konshonwell Kharkongor, ya uba laju khot iet ya pok Shnong ka thau da umadu Konshon, uba no ya senyang upen hei sha uthuk puthiar, jong ka bha kamiat na ka Shnong ka thau ka Dorbar Shnong Pohkseh kalatei da umat ban pensak jingkan mau ya uni unong elam Shnong uba bam kwai mentah duar belai. Umadu Konshon ulalong Rangbah Shnong jong ka Shnong Pohkseh la pelat arpusan telikisnam. Ya uni umat dor jang uba Lukas la plie da Rangbah Shnong bamenta uba ke pols buat usket tri Shnong Barim uba W lining lingdo ha ka jingelang belalong ha ka arpusan trik kulalingkot arajar arpo ha pelau jang yeng Dorbar Shnong ha ka bala sakilang da ki bahyeng sam jang umadu Konshon bat ki pat ba nong Shnong ha ka ni kesngi ka Dorbar Shnong ka pelong ya ka jing sap jar ka ba 10 minit kum kadak ka jing burom ya ki mensim bala khlano jang ki nong Shnong bat kinong elam Shnong ki Barim bat hadin kini la pun ku burom pat ya ki Rangbah bat iki long kimi ki balong kinong Shnong jang Shnong Pohkseh ki bala kenjo ikrta ka bala prapos nam shaneng nalor kani ka Dorbar Shnong ka pun ku burom ru kinong trai anganwadi bat iki asha bat iki katu kan ingot kinong Shnong ki bajudan benta bandlum ya ki nyot kinyer na ki kliu yeng jang ki beriu man la kasngi haswa jong kani hadin bala plie ya ka Dorbar da usket tri Shnong Barim uba W lining lingdo layok pat ya jing ai kai pot kelum halor ka jing tri kam jong ka executive committee jong Shnong da usket tri Shnong bamenta uba Fidelis Kharkongor bat kumju ru treasurer ula ai ka kai pot halor ka jing khen jing dia bat ka jing yo alum pisa jong Shnong Dorbar Shnong haba ka im kalong ka jing kerku ya ginong Shnong ya gari bat ka jai benri awai ka jing sisa kalong abang pedang sofa ifi tengah pedang dah kemensim ke jeng ifi barok ki belong kinong Shnong jong Shnong Pohkseh kan mau i kawai ke jeng sisa baka Dorbar Shnong jong gari baka jai benriu kadai uthit snam jong ka jai benriu ke jongi Adau Tisnam jadi Dorbar Shnong Pitlor Bad Pitron kan mau ke Shnong ru kan yap stai bat kari ba ka jai benriu kan yap stai bat kan terkong Dinam lingdo. Kita joyment yok nhau. Bat I ba Finland Kharkongor. Kau kusila kharbithai. Kong Long Tilin Kharkongor, Kong Michelle Kharkongor, Kong Rosemary Kharkongor, Kong Lucy Lalu, Kong Remelda Pakma, Kong Bayat Sun, Kong Sunita Kharkongor, dan Kong Glory Kharmudai. Kong Duel Kinter propose name करता प्रभु आठ नंग करता
House number 30, Kendai for Arts Nem Karta. Ba Koptar Kharkongor, house number. Ba Song Dengan sebab batayan ni hindiat pak komiti jumpa Rangbah. Ini kan eksekutif komiti pemerintah Kathang manbu ini umat sama mana komandan. Komiti jumpa nomor house nam asal tarik Januari kat kendai sepanjang pusan. Ipa dari Dorbar man punya yang kena football terus Shnong Pohkseh. Buat baar dalam Agos apa tarik kendai sepak proposal. Begitu Dorbar jumpa lala man punya kita tolong umbang undi wangi kita Shnong harus minta. Ini apa jadi kita tak ni kau bawa dalam train. Kemudian di jaga jangi, kong jengkah Rangbah semua di ayat Shnong Pohkseh benda benda punya paham di train. Sesuatu yang seperti mau ni, bahan yang mentaru, ini kejaga dia jom konkret menggar. Dekat nak jeng setuju jemut berdipa, hauslam. Kendai sepak, kendai pusan, awak tarik mana bersihku. Kemudian ia ada yang dijaga secara Shnong Pohkseh, tapi ikut yang berkati-kati berada apa North apa West One. Di kumta eksekutif komiti jumpa Shnong Pohkseh ada umur tu kata apa, menunggu ini umat sama ni, kenapa ilong dia, intip, kan mesim jumpa, kadang minta kikuan, baru minta Shnong ini berapa. Di Rangbah Shnong ni inbo yo way usentiu. Tinga khadi I way ni I prasad jeng imado jengi ban bu yo way usentiu.
nang ta I long pa belarang ba tam jang Shnong mon bu we sentiu Dia yau sentiu bakat du bu na kaliang jang ikun jang I madu jang